Tay, Oo. mayungod to. Mayo po. Unsa man na imong gipasan? Mais. Ibutang sa tay. Man nagikan. Ito sa bukid. Ha? Sa bukid. Unsa man nananggi ka? Nanghagdaw lagi. Nanghagdaw ka og mais. Oo. Unsa man na linubo na nadaan tay? Nagpakan. Pinagpakan? Mm. Mao ni imong nahagdaw pila ni ka adlaw adisir mo na kuha ni. Duha ka adlaw ni. Adwa ka adlaw. Hinagdaw ra nimo tanan. Oo. May naggalingog bato. Ha? Galingog bato. Galingon og bato? Oo, naon. Ana og bato. Oo. Ipagaling nimo ni tay baligya. Galingog bato lagi. O galing og bato nya pagkuman Taphan na po. taphan. Oo. Unsa man- Ug imo lang dali nang ipagaling tay. Gamay raman. Gamay ra pod no. Galingon na siya og bato. Oo. Nya human taphan. Taphan. Lubko na pod. Dili na. Dili na. Nya dungagon. Oo. Then lugigon. Lugigo. Moro na panginabuhi nimo tay mahagdaw og mais. Oo. Wala. May hanggi. Ug day mananggi. Ug walay mananggi, Wala po. wala pod. Hmm. Napakay pamilya tay. Duhan lang may sa kong asawa. Duhan lang mo sa imong asawa. Hmm. Pila na edad nimo tay? 24. 74 na ka? Hmm. Baskog pa kay ka tay ba? Hmm? Baskog pa kay ka. Tuloy apos Ginoo. Mao lagi pod lagi no. Imong asawa tay pila edad? Kuan pa. Kapit na mo sa sinta po. Hapit na mo sa isinta, bata-bata pa imong asawa kaysa sa imo. Hmm. Man na imong mga anak tay. Horot na lagkaminyo. Nahurot na kaminyo. Pero lagyo pa rin. Lagyo. Wala na mo bisitaas imong anak tay. Wa na. Pila na katuig pod. Duhaon na. Lahat maning na akong pamilya. Mao lagi pod tay no. Pero og pareha karon tay nga hapit ng Pasko tay, kananting Pasko mo uli inyong mga anak diha bisita. Anay. Sahay, wala po. Usahay wala. Sahay po. Anay. Ganagana ba? Umanha po. Pero believe ko sa imo tay ba si Tinta na kano? Si Tinta? 24. Si 34 pero nanginabuhi mo yung tay ba? 51 yung tao. 51 1951. Nya karon tay mo hangyo unta na ko sa imo tay ba? Ako na lang palit siguro na imong mais. Okay ra sa imo paliton ko na balag wa na lubo. Okay. Pila may baligya nimo na sa kuha tay? Sigonda siya kaluoy. Ha? Sigonda siya kaluoy. Sigon na sa kaloy. Oo. Di lagi pila baligya nimo na. Kaya mo nang paliton, may nalang nga di ka magaling og bato na para maka bugas. Ang ako ani tay paliton ko na lang na. Kay para makapalit kag bugas largo. Kay og imo nang iagto sa inyong balay, imo pa nang galingon og bato, dugay-dugay pa man proseso ana. Dugay po yun. Unsa man pa? Baligyan lang eh. O pila may kuan nimo na tay? Sa gatos. Isa gatos. Oo. O sige. Paliton ko lagi sa gatos. Nakasinsilyo? Wa. Sinsilyo anak sir. Wa kay sinsilyo? Sinsilyo. Hangyoon ko na lang na eh. Isa gatos mga baligya nimo. Oo. Hangyoon ko na lang isa kalibo. Okay ra? Salamat po. Ha? Salamat. Paliton ko lang isa kalibo ha. Oo. Oh. Nya ako na yung mais. Oo, sige. Okay. Ha? Okay ra? Ikaw na po yung magaling anak sir. Dungagin na tay. Salamat. Sige. Nya, joke na to ako tay. Pasan na lang mais. Oo. Dadaan lang na sa inyo. No? Salamat kayo sir. Nyaan ka na. Ipalit lang ni mo bugas. Oo. Ha? Palit-palit. Ako ni katabang sir. Nya tay, mauro to. Oo, sige. Sige. Sige tay, mauro to tay ha. Oo, salamat Amping-amping sir. kanunay tay. Salamat sir. Sige.